bumnyama kwathi qi kwagqama ukukhanya siza kuwe ngqo kumagumbi ethu osasazo apha eAuckland Park eGauteng kanti ngoku singena kwiyure yethu yesithathu sendaba. Ngakho ke mbukeli ake sibheke ukuthi ziphe ihamba phambili kuleli hora. Abatyholwa abathathu kwityala likaThabo Bester kulindeleke ukuba babuyele kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein eFreystata namhlanje. Abatyholwa nababanjwe kwinkundla ezahlukeneyo ezingqonge imanga wonke kwiveki ephelileyo bachazwe njengabasebenzi benkampani yokhuseleko iG4S. Ungqongqoshe wezogesi udokotela uGhosiyen Suramukopa uthi umnyango wakhe usayibambe ngendlela efanele njengoba kuzanywa ukuqeda inkinga yogesi kulelizwe. Igama lami ndinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC eMpuma Koloni. Inkqubo ndaba yazwa ngokuba Ekhaya Jikelele iyaqhuba. Mphulaphuli lixesha lakho lokuba uhlale phansi ubukele indaba. Sileli phondo sithi phambili ngeEkhaya Jikelele. Ungqongqoshe wezogesi kuleli udokotela uGhosiyen Suramukopa uthi izithele ezinhle inhlelo zomnyango wakhe zokuqeda ingqinamba zamandla kuleli. Lokuza nje iNingizimu Afrika isafakwe ngaphansi kweyigaba zohlelo lokucisha konga ugesi. uRamukopa ukusho lokhu ngesikhathi elandisa kabanzi malungana nenhlelo zomnyango wakhe zokuxazulula udaba lokuntuleka kwamandla ugesi. uRamukopa uthi nakuba kusaqhubeka ukucisha kogesi kepha kukhona sekuzuziwe ukunciphisa umthelela nencindezi yokucisha kogesi. Njengoba siphezulu nje isibalo seyingane zesikole ezikhulelwayo umnyango wezemfundo uthi lokhu kuholele ekutheni isande isibalo sabafundi abashiya phansi izifundo zabo. U-Andiswa nekungelo gama lakhe lokwenyani uye wamitha ngethuba esenza ugrade 12. Ukukhulelwa kwakhe engazilungiselelanga kumlibazisile kwizifundo zakhe. Ngoku umnqweno wakhe kukufumana umsebenzi khona ukuze azokukwazi ukujongana neemfuno zomntwana wakhe. Umitha kwami ke kwatshintsha izinto ezininzi kum. Esikolweni khange ndikwazi ubuyela last year. Ndihambe ndiyo-upgrade. Since ndingakwazanga uba ne-results ezi-right ngoba bendimithi. So ke ngoku for uqhubekeka esikolweni andizuba sakwazi ukwenza ezanto ndandizifuna uzenza. Ndizawuthatha i-short course. Ndandifuna ukwenza imedia. So ngoku ndizawuthatha into khawuleza ugqiba ndizawukwazi ukhawuleza ufumana umsebenzi. That's because ndifuna uhoya umntana. Aba bafundi bayi-84 abakhulelweyo baphakathi kweminyaka eyi-15 ne-17. Kutyholwa ngelithi ababini kubo bamithiswe ngootitshala. Ootitshala ndithetha nje nawe badla nenkomo ngoba silisebe sibathawuzisile silandela umthetho ngoba khumbula kaloku umgaqo nkqubo olawula izikolo nanokuthiwa iSouth African Schools Act ithi utishala umzali ngako oko akekho umzali efama ulala nomntana wakhe. Yo lento ke sibathawuzisa sisebenza lo mthetho ngaphandle koko nalapha kotishala kunekuthiwa i-Educators Act ethi akulunganga ukulala nomntana ngako oko umuntu othe wafunyanwa elawula nomntana kufuneka athawuziswe ngosemthethweni khona ukuze engabe phinde lenzeke loo nto leyo. Isebe lezemfundo lithi likhuthaza abafundi ukuba bakhe bame ngokwabelana ngesondo. Nasilisebe asibafundisi into abantwana basebenzisa ikondom kodwa sibasebenzisa maba-abstain bangayikwa ukuya phaa kucansi ngoba xa bengayiyo kucansi abazukuba nazo into ezinjenge-STI abazukuba nazo mhlawumbi nezinye izifo ezihamba kuyena ucansi ebezinobangela umntana aphume mhlawumbi enansikeni esikoleni mhlawumbi umntana abane-STI omnye abe-HIV positive a-drop out. Now asifuni desk ifikelele apho yona into sihlohla kangakanana nje ngezinkqubo sinazo uqinisekisa into yoba akho mntana ufola pregnant okanye akho mntana ukhulelwa esikoleni ngoba abantwana esikoleni bayofunda. Isebe lezemfundo lithi lineenkqubo elinazo zokuxhasa abantwana abathe bakhulelwa besesikolweni khona ukuze bangayeki phakathi esikolweni. Ndingulubaba lodada kwindaba ze-SABC eMonti.
Umengameli uCyril Ramaphosa uthi iqembu elibusayo lilangazelele ukubona iqhaza lophiko lwayo lwentsha iANC Youth League uqhamuka nezixazululo ezikhungethe izwe. uRamaphosa ukusho lokho ngesikhathi yethula inkulumo yokuvala lengqungquthela yophiko lwentsha yokhetha ubuholi kuzwelonke ebibanjelwe eNazareth ngaphandle kwaseGoli. I commend you for ensuring that this Congress spend time on the hard work of discussing and agreeing on policies that are aimed at the economic emancipation of young people, as well as contributing to the overall unity and the renewal of the ANC. Like the generation of comrades Anton Lembede and Nelson Mandela, the young lions of the 80s who formed student organizations and contributed to making this country ungovernable, and the 1991 generation who launched the Youth League, again, you are called upon to define yourself what it means to be a vibrant, strong, autonomous, militant, and disciplined ANC Youth League of the African National Congress. The successful holding of this conference has given a powerful voice not only to the ANC Youth League members, but to the young people of this country. Young people of this country have not had a voice for quite a long time. You are now the voice of the young people of South Africa. Intatheli ye-SABC uSamkele Maseko ebese Nazareth apho ethethe khona nomongameli Ramaphosa ekufikeni kwakhe. uMaseko ucele umongameli ukuba ahlomle nge-ANC Youth League entsha. I'm really pleased. And as I said, I congratulate them for being elected. They are new, they are vibrant, and they are full of ideas as I listen to them. And they are going to inject a lot of oomph and activism in the ANC. And we have not had a youth league formation or leadership for 8 years. Now they are a wonderful breath of fresh air. And they are going to breathe life and activism in the ANC, particularly as we go to the 2024 elections. Now, these are our foot soldiers. They are going to ensure an ANC victory. So we're very pleased. Mr. President, so they're no longer an embarrassment, like you've previously said, that the Youth League has in previous years been an embarrassment to the ANC. There's no embarrassment with these young people. They are forward-looking, and as I said, they are full of ideas. So they are really going to add a lot of value to the ANC. And we are looking forward to working with all of them. And they are educated, and that is a huge plus as well for us. And they're hard workers from what I've already seen. And those are the types of young people that we need and we now have in the ANC. And thank you very much. What's your view of the Phala report by the public protector? I have noted the report, and I've gone through the report, so I've noted it. Kusweleke abantu abalishumi ababekhwele kwitaxi kwingozi emanyumnyezi ebandakanya iloli kunye neteksi kuhola wendlela uN10 eAberdeen eMpuma Koloni malunga nentsimbi ye-11 ebusuku phezolo. Baquka basetyhini abalithoba kunye namadoda amahlanu phakathi kwabo yayingabantwana babini iminyaka emibini kunye neenyanga ezimbini. Sele ibonakala impembelelo yezikhukhula ezihlasele eKapa kwiveki ezimbini ezidlulileyo nanjengoko amadama sele egcwele ephuphuma ngamanzi. Umthamo wamanzi kuleli damu ukhuphuke wafinyelela kumaphesenti angama-89 emva kwezimvula ezinamandla ebezihlasele iKapa. Nakuba ke kuyizindaba ezinhle futhi kuyinto eqatshukwayo kule minyaka eyishumi edlule, kepha ikusasa alaziwa. It will tell you that the water, if it's 100%, is going to last you for 2 years. Now, we don't know what is going to be predicted in the coming 2 years. So we cannot say that
Now happiness it is, we can no longer, employ water conservation and demand management. We need to continue living as if we are still under drought. Kulindeleke ukuthi lidlive futhi eKapa kanti umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle uthi okwamanje awukhathazekile ngengqalasinda yawo yamadamu. The purpose of the dams are not only to store dam for our consumption purposes alone, it's also for security purposes. And one of our pride should simply be on the performance of our dams. Even with these recent floods, all our infrastructures have performed. Idamu iBag River lihlezi kumaphesenti angama-60 njengoba lakhelwa ukugcina amanzi emvula yasebusika. Iphondo laseLimpopo liyaqhuba nokurhuqa ngasemva ekuboneleleni ngezindlu ze-RDP. Abanye abahlali besithi kudala bejonge enkalweni. Ngaphandle koku isebe lozinziso loluntu lithi belikhuphe i-400 million yerandi kunongxowa omele ulwakhiwo lwezindlu lonyaka mali ka-2021 no-2022. Elityotyombeli kwingingqi yaseshutalale eRhamphahlele oko yayindawo eyodwa uhlala eGhasarho nosapho lwakhe abayibiza Ekhaya kwiminyaka elishumi edlulileyo. Uhlala nonkosikazi wakhe nabantwana bakhe abathathu. uGhasarho uthi oko wayesifakile isicelo se-RDP ngo-2014 kodwa akukabikho themba lampendulo kuso. Uzityande igila ngokunqukuleka kwakhe ngoku. Uthi kwiminyaka esithoba ephelileyo wasifaka isicelo sendlu kodwa rhoqo ebuza ikomiti yewadi ngesicelo sakhe bebesoloko bephendula ngelithi basifumene unabe ngelithi bazakhelwe abasecaleni kwakhe izindlu zeyena washiywa engakhelwanga. Ezinye izindlu zale ngingqi azikabi nabantu. Kukho nephulo eliqhubekayo lezindlu apho kwakhiwa izindlu kwiyadi esele zinabantu. Inkokheli yokuhlala ithi abafanelekileyo ukufumana izindlu basiza kuxhamla kula maphulo. Kweli phulo litsha lezindlu babone izindlu zifunyanwa ngabantu abanamapomakazi ze kwashiyeka abangathathi ntweni bengenazo. Abasemagunyeni ekuhlaleni kumasipala waseLepel Nkumpi bathi basifumene kunyaka ophelileyo ngoMarch isicelo sendlu sikaGhasarho. As the municipality, we can confirm and commit that Mr. Ekhaya is part of our priority list for this financial year. The Ward Council of Ward 25 has since identified the house of Mr. Ekhaya, and as the municipality we have submitted the priority list to Coxter to construct his house. We can confirm that the house will be built in this financial year. Isebe lezozinzo loluntu lithi liza kunqobanisa inhloko nabasemagunyeni kumasipala ukuqinisekisa ukuba uGhasarho nabanye abafanelekileyo bayazizuza izindlu zabo. Umasipala wasemakhanda eStern Cape uthembise ukuthi uzokulungisa noma uzoyilungisa ingqalasizinda ngenhla sokusimamisa umnotho kule ndawo. Lokuza nje bekuphothulwa umkhosi wezobuciko iNational Arts Festival. Ukusukela kwezobugcisa ukuyokutsho ekutyeni lo myadala utsala uluntu oluninzi noluphuma kwindawo ngendawo kweli nalapho oku kuba nefuthe lencumisayo kuqoqosho lwalo mmandla. Amashishini ethu noko boostekile ifestival sikwazile into ba noko kubekho extra income sikwazi uqesha nabantu abazo abazosincedisa apha emashishini ethu. Mna ndirana accommodation for ifestival eye i-host abantwana besikolo during the year and then xa sathi break si-host ifestival. Indawo umasipala anokusinceda kuyo in terms of ukuphucula imeko into ba khasipha amanzi man phezu kwentaba. Lo myadala ukwanikeza ithuba lokuba imvume esakhasayo zibonakalise italente yazo. Ifestival ibeluncedo kakhulu kum. Ndinendaba nenyweba yokuba ndisebenze nabantu abahlukeleyo, ndisebenzile nomsaki izolo namhlanje siphinde sisebenze sibe sidyusha sonke phaya eMonument eGaipatla Theatre. Ukanti nemiba eyamelene nokuhanjiswa kwenkonzo kulo mmandla
enikwa ingqwalasela. The-expectation is that by end of June, which ended yesterday, issue of water should be into ye-history singabe sisathetha ngengxaki zamanzi le ke yonke inkishela abantu amanzi. Okwesibini siqiniseke into yobana iindlela zethu zindlela ezilungileyo eziright ngoba khumbula ukuze ube kanti u-attract plan is to attract more festivals to town. Kulo nyaka uzayo le dolophu iza kubhiyozela isiqendu esingama-50 salo myadala. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMakhanda. Ngaphambi kokuba uphume ube bright ube right ngabe na fright funeke kaloku uqinisele uqoshele ngayo imozulu. Rhabula ngafinci. Siphinde sikwamkele mbukeli ukanti kwinqaku lethu lokuqala sithe amatyholo abathathu kwityala likaThabo Bester kulindeleke ukuba lubuyele kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein eFreystata namhlanje. Abatyholwa nababanjwe kwiindawo ezahlukeneyo ezingqonge imangawonke kwiveki ephelileyo bachazwe njengabasebenzi benkampani yokhuseleko iG4S. Mbukeli kunodaba olusanda kungena esike salibika oluthi kunabagibeli abayi-15 abebegibele itekisi abashone engozini yomgwaqo efaka phakathi iloli emgwaqeni u-N10 esifundazweni Eastern Cape ngehora le-10 izolo ebusuku. Kulabo ke abashonile kukhona abesifazane abayisishagalolunye kanye nabesilisa abahlanu. Kukhona nezingane ezimbili, enye ineminyaka 2 kanti enye inezinyanga ezimbili nje vo. Isiteshi sethu ke sisakaza ngolimi lwesingisi 404 sizolokhu nje sikwazi ngokwenzekayo kanti nezinye inhlelo zeindaba ze-SABC zizokubikela kabanzi ke ngalo ekuhambeni kosuku. Ngalesi sikhathi ke mbukeli siyaye sikhulume nabantu abasemkhakheni wekaqedisa isizungu lapho sisuke sibuka khona kabanzi ngomsebenzi wabo. Isizulu ke sithi zibanjwa zisemaphuphu. Nakulomkhakha ke bakhona babone kumqoka ukuhlobisa noma ukuhlomisa izingane ngamakhono ukudidiyela izinhlelo zomsakazo nethelevishini, ukuqapha imidlalo, ukwethula izinhlelo nokusakaza uqobo. Namhlanje ke lapha ohlelweni lwethu semukela uSipho Ngubo ongumnikazi wesikhungo esicije izingane ngamakhono iKids Film Academy. Sipho asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Yebo siyabonga bingelele nabalaleli. Yes, Ekhaya uzizwe usekhaya relaxile. Yeah, bit nervous but yeah ngi right. Hayi ungathuki kusekhaya lapha kunethezeke siyarelaxela nje siyayixoxela. Sipho kuyajabulisa ukubona izingane zenza imisebenzi ejwayele ukuthi yenziwa abantu abadala. Ngabe yini lento eyakwenza ukuthi uzuqale iKids Film Academy? Eksempeleni kuningi siswami amfunje uqamba manga kuningi because ngoqale ngeexperience mina kusebenza kwi-industry. I think ngisebenze kwi-industry for like 15 years. Ngisebenza kwi-film industry.
kwaya la ngibona khona ukuthi ingane eziningi azinakiwe that much kwi-industry ukuthi kumele zisiwe nje ku-matric ze kuma-university and then bafuna umsebenzi of which ngathi mengibheka i-industry ukuthi if ingane ena 5 iyakwazi ukufunda or ukusebenzisa i-cellphone iyakwazi ukuthi isebenzise i-camera yabo so ngakhona lapho ukuthi and enye into futhi kwaba yini unemployment rate e-country yethu ukuthi ayina time frame so now if uqala kwingane ezincane ukufundisa maybe by the time zina 15 ingane zizobe sezi equivalent to i-diploma degree which takes maybe abanye boma more than 15 years or something like that so yeah njengoba ngisho ukuthi kuningi ngempela it's like i-passion industry nokuthanda abantwana just to manje ke kule academy obani abafundisayo ngoba phela ngiyaqonda ukuthi kumele iziphi ezinye indlela ezilula enisebenzisayo ukuze phela izingane ezokwazi ukuqonda njengoba zifunda ini ukwethula inhlelo presenting ukubhala njalo njalo iziphi indlela nenze njani ukuze kuzobalula phela ukuthi ngoba basebancane bakwazi ukuqonda kahle yeah yazi uzokwethu ukuthi ayikho into special esisebenzisa sense nje document yase MICT SETA the same document esetshenziswa by the others and it document because we are accredited with MICT SETA sorry if I mentioned that yeah we are accredited with MICT SETA and then again kuba khona ke kwe technology which makes things zibe izanyana and then again nokuqasha bona ama-facilitator afundi isiwe or are-registered with MICT SETA or QCT or something like that. Manje ngiyabona-ke iy'ngqala ezinto eniyisebenzisayo laphayana ukuthi hayi cha ezeqophelo eliphezulu ingabe kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uhlanganise yonke-ke le equipment le eniyisebenzisayo ukuze nifundise? Kona njengoba ngishilo ukuthi ngiqale kwi-industry so by the time bengisebenza bengikhona ukuthenga ngibeke equipment ngithenge and save imali because I knew ukuthi yazini I really want to have i-academy for abantwana so bengikhona ukusave at that time so itheme ntshontsha some of the equipment kwasilimaza kakhulu but sisazama ukuthi siphinde futhi si-recover and then yes ilokho nje ukuzinikela and then yeah manje ngiyabona lapha nje basibuka nje lapha esithombeni lama video adlalayo njengoba lokhu sixoxa ngiyabona ukuthi hayi izingane lezi lapha ngiyabona okudado lapha behind the camera ukuthi hayibo bancane ngempela laba bantu manje uye uthatha izingane ezineminyaka emingaki kusukela eminyakeni emingaki sesiqale kwingane ezineminyaka ewu5 because sebeyakwazi ukufunda ukusebenzisa i-cellphone kuye kube inkinga mezifika zingakwazi ukutypa because sinama computer nama laptop e-studio where bezoqala ama-show or mesithi umuntu aka-record akabhale i-show yakhe kufike kube nzimanyana so we have to ukuthi siqale phansi sibafundise i-typing but because now ba-understand ukusebenza kwama-phone kuye kube easy kanjalo njalo so ingane na 5 years seyakhona so sesiqale ku5 manje yini nje oyiqaphelile ongathi uyiqaphelile ngokusebenza nezingane mhlawumbe okwehlukile kunokusebenza nabantu abadala yo ukusebenza nengane ingane they way too clever they will teach you things sikubona bane ngathini banesiphiwo esithize as ingane like I said earlier ukuthi ngingathi mengibala ukuthi ingane ena 5 years if uyayifundisa now by the time ina 15 will be equivalent to umuntu one diploma obuya whatever school so ngiyabona ukuthi in that way we can really end ilokhungane unemployment the way ingakhona because uyabona uyakhona ukucover in time frame ye unemployment but if you just gonna say let's stop unemployment but our not frame angeke iphele yabona so yeah manje udadolo lapha behind the camera yena ke wenzani ngoba ngibona lokho okupresent bafundiswa ukuthula uhlelo ngabe phende bafundiswa no behind the scenes like ukwenza ifilm ucreator from ukubhala ishow
directing, producer, and then how to operate camera and all that. Because again, yazini kunabazali abaningi umuntu oyathi ngophela izingane kulezi ikhathi sesiphila kuzo zika social media. Izingane zamanje ke yona Sipho zinama social media accounts. Uthi kuna 5 years sekuno Instagram, sekuno banibani. So ngiyacanga ukuthi ngasiza le academy mhlawumbe kumzali othi yazi ingane yami ngiyayibona noma incane kanje ngiyafuna ukuthi ena yenze ama adverts for example because banokubuza kaningi abazali mabehlangana nathi uthi hayibo ingane yami yazi have nje injanje uzongena kanjani kuma adverts ngifuna ukwenza ama ads ama agencies. So I think le academy right ukuthi angaqala kule academy le aseqambe nje yo join agent ebe esenalo ulwazi lwe background even ngama auditions. Yes, exactly. So kuba easy kanjalo ke yabo because before besibande ingane eziningi ezifuna ukactor sithi no acting maningi amanye amalukuza nakhona it's not acting is right but you may understand the lighting and everything into enzeka behind the studio. Unfortunately thina kasifundisi acting, everything it's behind the camera. It's behind the camera. Yeah. So ke uma ngabe nami ngifuna ukuletha ke ingane yami lapha uthi ize izoyicija ngekhona lokuthi misindala naye izoba ifane nomama utholakala phi nokuthi ke umuntu angajoinisa kanjani ingane yakho eyakhe kwi academy yakho? Go easy nje ukuthi uxhumane nathi via email or via number yethu of which I think most people bayazi 071 100 5257 and then email Sipho for now Sipho at sipho.ngubo@gmail.com. Okay. So ngitholakala nje lapho isikhathi esiningi. So angene ku sipho.ngubo@gmail.com noma ke phone number ethi 071 100 5257. Okay. Sitholakala lapho. Hayi uzokutholakala lapho. So ni enrolla nini? Like mhlawumbe it's every year maqala January njengoba sokubhaliswa ezikoleni noma mhlawumbe nango June again right now sine media intake eyenzakalayo iqala nge8 so nge8 of July so besi invite bonke abantwana to come and explore for free. Bezobona bese ubona lapho na umzali uthi ingane yakhe yakhona noyathanda. Yes, so siba naso nje lo space anyana and mayiqeda ingane maybe lokho sanyana. It's not like we say to ingane okay uqedile go home. We keep them abanye baqhubeke nama podcast abanye baqhubeke nama TV shows abanye bathanda like you said abo YouTube using our facilities. We don't have a problem with kids. So it is like that. So sikuphi isikhungo senu Rama ama office eni lapho umuntu angayithola eyakhona? Sihlezi si invite abazali ukuthi baze bazochecka because of safety. Sise New Town at the Mills. So it's always better ukuthi before register umntana wakho uzobheka studio sethu meet our facilitators ubheke ne document nokuthi registered and before uzoba comfortable na umunye umshiya uphinde umlando uthi indawo kanjani hayi ngiyabona lapha ziyawe the Mills khona photographer lapha yana ngayana ngikwenza photo shoot lapha sho ukuthi nje space sama creatives so kugcwele and man we really encourage nje parents ukuthi balethe ingane zabo because opportunities like this for kids are very scarce. Are very slim. They're very slim. I mean, not so long ago nje la Kids News la SABC Kids News uhlelo lwendaba zeingane belifuna ama presenters and stuff. Imagine academy yakho kuba umuntu mhlawumbe bephuma lapha kuba lula ke mase fika kuma auditions vele khona ke bekufuneka and I think some of the kids bebesuka kuthina lapha abazile kuma auditions. Wow, that's nice. And some of the kids especially about Kaho was hosting a show no Tibotage. Oh wow, I think I saw a video. Yes, I saw a video. So yes, our kids are really like people, they really want to work with them. And they sound very intelligent. It's too much. It's too much. Sipho siyabonga kakhulu ke ngomsebenzi wenu omuhle ngathi bakithi sinifisela nje konke okuhle niqhubekele phambili niqhubeke nokucija izingane ezothi kusasa
yizibo ezobe sethulela zona lezi inhlelo esizenzayo. Ngiyabonga nami. Siyabonga kakhulu. Ake mbukeli lo bekusipho ngubo besikhuluma naye ke yena une Kids Film Academy lapho okufundiswa khona cije khona izingane ngamathuba okusebenza phela kulomkhakha lo obabhala bayethula inhlelo benza izinto zamafilimu njalo njalo. Njengamanje ke mbukeli sothi nje kequke ezitolo mangabe sibuya ke sesobe sesibuya nomadlongothi siza ukuthi zithini indaba zalapha ya ku Durban July. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele kwinkqubo-ndaba i-DTT. Lihashe Winchester Mansion eliphumelele umdyarho walonyaka i-Hollywood Bet Durban July. Elihashi ke beliphaliswa yidyokhi uKabelo Matsunyane belikhuphisana nentandane bejongwe ukuba ingenze ezibukwayo kulo mdyarho ihashi uSee It Again. Ungqongqoshe wezemidlalo uZizi kodwa unxuse ukuba iBanyana igxile emsebenzini wayo ngaphambi kokuqala kwemidlalo yendebe yomhlaba ezobanjelwe eAustralia naseNew Zealand. Kanti kwibhola yomnyazi iJaguars yaseGauteng iphumelele iTelkom Netball League ka-2023 emva kokubetha iFree State ngo-59-51 eHartfield Arena ePitoli. iJaguars ngoku ziphumelele ubuntshatsheli irekhodi lesithandathu zidlale kumdlalo wokugqibela ukusukela oko yaqalayo ngonyaka ka-2014. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele. Ukanti ke ngoku singena mbukeli kwisiqingatha sethu apho sigxile ekubhaleni incwadi. Lo mbhalo ochubekileyo akapheli nje ekubaliseni amabali angazange enzeka kodwa umbhalo wakhe uyafundeka, ibali liyalandeleka ingakumbi ke xa ungumntu othanda ukufunda. Namhlanje ke sidlana indlebe noLungisani Mavundla nongumbhali wencwadi ethi Unyaka Wesithembiso. Lungisani masikubulise sikwamkele ekhaya jikelele sawubona. Usozana sikubelele sibelele nababukeli sethemba ukuthi niyaphila sithokoza ukuba lapha. Hawu siyathokoza ingakumbi mawuthe nkosazana ngithokoze nje impela. Singatsho wena Lungisani into yokubana zohlukile inhlobo zokubhala. Thina namhlanje sifuna ukugxila kumba wencwadi obizwa ngokuba yi-fictional writing. Ukubhala into engazange yenzeka ukutsho wenze ukuba abantu bakholelwe ukuba lento yenzeka ngokwenene. Bade bathi ke amangesi it's like writing a fiction is like remembering something that never happened. Niyenza njani lento njengababhali? Mhlawumbe asiqale sivumelana ukuthi umbhali uhlobo lomuntu oqaphelayo kakhulu, observant. Umbhali uthi ehambe edrobheni ehlangana nabantu erobotini agibele eteksini lalela ingxoxo yabantu bephakathi eteksini yena qobo lwakhe umbhali ayifake azenze ingxenye yalabo abantu abaxoxayo noma engazange awuvule umlomo wakhe. Ngaleyo ndlela usuke efuna ukuboleka imizwa ukwenzela ukuthi nangelanga yothi ebhala ngayo udabuluda alufane nalulu ayiboleke kowesifazana othile obethetha ebackseat noma ayiboleke kudriver wetekisi obefuna ushintshe njalo njalo. Okubaleka kakhulu mawubhala ifiction imizwa oyifakayo embhalweni yakho yenza ke kube sengazi ukuthi lo osuke eseyifunda indaba ayithole ngokusengazi ukuthi nawe uwengxenye yakhe. Ileyo nto yenza ukuthi ifiction yakho ibe mnandi ikholeke kube sengazi ukuthi yenze ngempela. So lilonke uzifake ezihlangwini zomuntu uba ziyakuncinta nawe njengombhali incinteka uba zikhulu nawe yiba kweso simo. Sihlala sisiva wena Lungisani into kubana intsomi zazixoxwa endulo apho wafumanisa into kubana kukho makhulu uzasichwechwela singabazukulwana athi ba hey sukela ngantsomi kwakukho ubanibani wathini. Kube khona ke nencwadi esingathi into kuba kuthe kuhambeni kwexesha sabona ba ezintsomi ngoku ziyaguqulwa ziyabhalwa. Ingaba mhlambe ungathi ukhona umehluko phakathi kwayo i-fiction writing kunye nentsomi? Inganekwane uhlobo lombhalo la okancane kakhulu ukuthi indaba exoxwa kuzo kube into engenzeka empilweni yangempela njengokuthi uthola itshe noma isilwane sikhuluma
okuyinto ngeke uyithole empilweni yangempela yehluke lapho inganekwane nawo lonke olunye uhlobo lwemibhalo yobuciko kodwa okuqaphelekayo cishe ngayo yakhelwe phezu kwezifundo okufanele ukuthi lo osuke ixoxelwa noma osuke ifunda abese ebamba kakhulu isifundo kunokufuna ukukholwa ukuthi lento yenzeka ngempela yini so inganekwane yehluke nje ngalokho ukuthi kakhulu nakaningi yayidalelwe ukuthi oyilalele noma oxoxelwayo afunde ukuthile okukhulu kuyona kuyoba isifundayo zakhela sona nazo phila ngase ekusaseni asuke eyakulona. Enye yezinto engathi into kubana iyaphawuleka ngomsebenzi wakho kukuba udibanisa ukufunda okanye ukubalisa amabali owabhalileyo kwaye urekhode ibali lakho ngeaudio usebenzisa iaudio sabu voice note kanje kwenze kanjani ukuba ukhethe ukwenza umsebenzi wakho ngolhlobo ingaba mhlawumbe uvuselela ufundo lwemveli okanye imbali yemveli apho kwakubaliswa amabali ngomakhulu? Zintathu izathu wena nkosazana ezenza ukuthi ngenze lokho. Okokuqala ngicabanga ukuthi mhlawumbe futhi kufuneka kube isifundo kubo bonke abanye abangamaciki kakhulukazi kulomkhakha wezokubhala. Okokuqala kubalekile ukuthi silingane nendlela zokuxhumana zakamuva. Uhlelo lokusakaza nokuxoxa indaba selusabalele ngokwemisakazo radio, lusabalele ngokwama television, lusabalele ngoka social media. Uma zivela lezi inkundla nezigcaki zokuthi sikwazi ukuxoxa indaba yethu kuyabaleka ukuthi njengombhali ikakhulukazi wesikhathi sanamhlanje uqinisekise ukuthi uyalingana naso ungathi mawufunakala ku TikTok, Facebook, Instagram ungatholakali ngoba wena usabambele yandlela ekudala yokwenza. Ileso sizathu esenza ukuthi imbhalo yami ngiphinde ngiyifake esikhathini samanje. Number 1 indaba yesibili inhloso yesibili kwakuyileyo yokukhuthaza isiko lokufunda reading ikakhulukazi kulaba abasha bethu abasakhasa nabasavela ngoba baningi kakhulu esebethe nje ngokulalela umsebenzi wami ngufunda nje kwaba khona ivuso nelukuluku kubona lokuthi nabo bahambe bayobhala bese beyafunda njengomavunda nabo bonke kabanye ngicabanga ukuthi sisemkhakheni nasendimene efanayo. So inhloso yesibili kwakuye ukukhuthaza ikakhulukazi ivuso silime sivukuza ukuthi nawe ube sesigabeni sokufuna ukuyenza lento ngenhloso yokwandisa amaciko ikakhulukazi kulomkhakha. Inhloso yesithathu kwakuye ukuthi kunabantu othola ukuthi bayanqena funda. So njengoba bekunqena ukufunda mhlawumbe ngenxa yokuthi bamatasa basemgaqweni mhlawumbe ngenxa yokuthi basemsebenzini kodwa bengakwazi ukuthi bethi bekwenza lokho abakwenzayo bebe bekusheba nalo umyalezo thina esifisa ukudlulisa. So ke kwase kufika into ethi kuma options akhona asiyifake nale ye-audio ukwenzela ukuthi umyalezo inhloso esinawo ngayo igcine ifikelekile kungakhathalekile ukuthi wena usebenzisa ziphi indlela. Yayiqhamuka lapho ke i-audio and siyathokoza ke kakhulu ukuthi futhi ibukeka ingezinye zeindlela ezihamba kakhulu kulento yokusiqinisekisela ukuthi umkhakha wezokubhala nokufunda uyakhula kakhulu. Ndiyayithanda kakhulu lento itsho into kubana umuntu mhlambe xa iqonda ba ukhathele ufuna nje ukumamela ngamamela kwaye ngiqinisekile nawe uthi xa uzirecorda mhlawumbe lo mbhalo okanye lo bali lakho ufakela izispice mhlambe xa ngaba mhlawumbe ufuna imvakalelo zokuba umuntu ahleke ubani ufaka phana bathi haha xa ufuna usizi nawe irhythm netone yakho ibe ngeyosizi. Ungathi mhlambe wena njengombhali kuba baninzi ababhali especially xa uzawujonga kweli le fictional writing ungathi wena intoni oyenzayo ehlukileyo ngamakhumsha intoni ekwenza ube nala that thing? Angize ukuphendulela nje mina kuphela ngoba sewushilo nje Lucas into ithi yehluka endleleni onikeza ngayo umsebenzi wakho. 1 2 collect akungathi mangikhuluma into engiyikhulumayo uthi wena wakhuluma umbhali dlula uzovela ungibone mangabe ukuthi ngixoxa nomfundisi zotha kucaca ukuthi sewuphambi kwenkosi ke manje kayisekho futhi into ozoyenza mawuthi khona lapho ngiyashintsha ngisigebengu ngesiphethe ummese phambi kwakho akube njalo ngendlela engisuke ngizokwedlulisela ngayo
umyalezo wami kungaba ngiyawuxoxa noma ngiwubhale phansi i-situation ne-environment ekufuneka ngiyicreate njengombhali ngingakakhulumi ayikuveze ngokusobala ukuthi ngikwendlalela uhlobo lwemizwa okufuneka ivuke kuwena ngaphambi kokuthi ngizongena. Ezinye zezinto-ke lenze ezenza ukuthi imisebenzi yami mhlawumbe yehluke. Uma kufuneke ngihleke kuzothi hhayi angimakethi la ngihleke okwangempela. Uma kufuneke ngithule wonke umuntu uthula kanye nami ngoba mhlawumbe lento ekade ishiwo yilo muntu noma ibiza ukuthi umuntu aqala athula lale wayinkinga lombuzo. So ezinye zezinto lezo ezikwenza ukuthi wehluke endleleni owenza ngayo nasendleleni osuke uzoletha ngawo umsebenzi wakho. Okwesibili mhlawumbe lento yokwehluka kombhali kwabanye ababhali usuke usumbhali wangempela uma ngabe ngizothi uma ngiya kumtapo wolwazi iy'ncwadi zonke zibekiwe zakleliswa zothiwa ngizibuka lapha emqolo uma ngike ngabona nje igama lakho umbhali bese ngiyabona hayi lalela uyabona-ke lo ulombhali engimfunayo ngisho ngabe kuthiwa uthini ngizoyithatha indaba yakhe. Ezinye zezinto ezikwenza wehluke kakhulu-ke ufuneke ngaleyo ndlela enjalo. One, uma ngabe uzobhala umsebenzi wakho uwunikeza abantu kunemiyalezo eminingi ongayedlulisa ngendaba eyodwa. So ikhono lakho njengombhali akube lokwazi ukufihla imiyalezo phakathi kwemisho namagama ezokwenza ukuthi nolalela le ndaba exoxwayo athi kodwa kusekuningi engicabanga ukuthi lo mbhalo uqukethe kungenza ngilangazelela ukuthi uthini umbono wakhe kwezepolitiki kwezenkolo amasiko umnotho njalo njalo ngoba ngesikhathi umlingiswa nomlingiswa bephendulana kukhona le ndawana esuka iphakathi nendawo la osuke usuchaza khona between le ngxoxo ikwenza ukuthi nomlaleli athi ayi mdala lo ngingahlala naye ngilalela izeluleko zempilo eqhubekayo. And mhlambe ukongezela kuba uthe awuzuphawula ingathi mhlambe ufuna uba ngathi uthetha ngawe kodwa uthetha ngawe njengositsho. Mhlambe ukongezela ngasho into bana uba ngaba unebhena esemva kwakho stuko okanye isibonga sakowenu njengale yakho ebhaliwe uba Mavundla Media umklokhile ulife into yakho that thing ukuqukumbela ke lengxoxo singathanda into kubana uxhobise mhlawumbe nabantu abasanda ukufika bethi bona bafuna uba ngababhali xa ujonga ingomso okanye ikamva lokubhala ungathi mhlawumbe limephi njengoko uye wabalula eqaleni into kubana ngoku sikwixesha le-4th Industrial Revolution ixesha le-technology usebenzisa i-audio ungathi mhlawumbe kulama xesha angoku umbhali angazenza njani into kubana abe kanti uyaphumelela? Lihle ikusasa lembhalo ngesizathu esisodwa ingane yomuntu omnyama ingane yaseAfrika inekhono uma uzobheka nje kwi-entertainment industry uzoqaphela ukuthi abantu abayidominate kakhulu abantu abamnyama noma ngabe phesheya noma ngabe ise-Afrika noma ngabe ezamafilimu noma ngabe ezemisakazo ingane edominate lesi space ingane yomuntu omnyama. Lihleke ikusasa lezemibhalo nobuciko ikakhulukazi uma sibheka leyo ndlela kodwa limfiliba uma ubheka ukuthi kusekuningi okufanele ngabe kuyenziwa ikakhulukazi uhulumeni nezinye inhlaka okufanele zikhuthaze ababhali. Okokuqala nje kufuneka ukuthi kuqinisekiswe sinababhali abaningi abahle esafika nesavela bekhona kodwa uthola ukuthi sebebhale kahle kangako nakanjalo nemiyalezo yabo yasikhulisa thina yasibeka esigabeni salabo uhlobo lwababhali esiyilona kodwa baze bahambe emhlabeni bengazange badle esiswini ngemisebenzi yabo. Ababhali bethu basadinga ukuhlonyiswa ngokuthi bangazenzela kanjani imali ngemisebenzi yabo kungekhona nje kuphela ukuthi baperfecta imisebenzi yabo ikulungela ukuthi ngangena ema-library ngoba ayikho into ebuhlungu njengokubhala umsebenzi wakho bese uthola ukuthi nanku uya-enjoya nawe uyawongwa uphezulu sesigabeni sokuthi uhlonishwe unikezwe ama-awards no-red carpet kodwa esiswini nakwi-bank account akukho lutho. Uhulumeni nezinye inhlaka zokubusa basenomsebenzi omkhulu wokuqinisekisa lezo zinto ezinjengalezo zokusiqeqeshela ukuthi singasetshenziswa ukuphusha ivocab nje nesisyllabus kodwa ekupheleni kosuku
nathi masidle ngomsebenzi yethu. Number 1. Number 2, ubaluleke kakhulu futhi ukuthi siqaphelisise inhlaka zokuthi ke manje hayi ukuthi ithengwe nje abantu umsebenzi yethu ayiphinde ithengwe nawo uhulumeni ifakwe ezikoleni ifakwe ema-library njalo iqhubeke yephambili ngoba kungenjalo leli kusasa esithi thina lihle siyavilapha ukubhala mangabe kuukuthi sizobhala imisebenzi yethu iquve emashalofini kodwa from a positive perspective I can say hayi lihle kusasa lokubhala nathi ke sisekhona futhi sisayiqinisekisa lemkhankaso yethu yokukhuthaza sinayo into ethi abakeze kuphela ababhali njengoba nathi sisazophila isikhathi eside nje esiyinguna phakade. Lilonke uyanqina into yokubana isiphiwo sakho masikuphilise sikwazi into yokubana ikati lele leziko igxotheke. Yazi enye into engathi iyandixoza ngayo kukuba awukho good ekubhaleni kuphela kodwa nalapha emlonyeni ulapha nendlela ozi-expressa ngayo xa uthetha abantu mhlambe abafuna ukukulandela abafuna bakuve ubalisa amabali wabo okanye awakho bakufumana phi bakulandela phi? Mhlawumbe mama sisabonga nje inkundla enisinikeza yona yokusabalalisa inhloso zethu ngalembhalo asiphinde sikuveze ekhonweni ongaba nalo ungasikhohlwa isikole sihamba indawo ende ekunikezeni ngisho iengela yokuthi mawethula okwethulayo kube nendlela ethile ozakulandelisa ngayo ngoba abaningi bethu bagcine besebenziseka ngendlela ongeyona nje ingenxa ukuthi isikole basivalele ngemuva kulento yezamabhizinisi noku-understand ipolitiki nje kuyo yonke eminye imikhakha kubaletha ababhali bakwenze lokho ezinye zezinto esiyikhuluma nabo nasey'nkundleni zokuxhumana lezo ngoba asifuni ikhono kuphela siyakufuna nalokhu njengoba usho nje ukuthi ngilapha inhloso ileyo kuzo zonke iy'nkundla zami zokuxhumana uma ufune nje umavundla media experience Facebook, TikTok, Instagram sihlale sikhona njalo ngomsombuluko kuya ngo-9 kuya ku-12 sisuke si-live ikakhulukazi ey'nkundleni zami zokuxhumana siphusha inkondlo siphusha imisebenzi ebhaliwe siphusha lonke uhlobo lobuciko ongabucabanga ngayo njalo inhloso yokuthi sikhulisane. Ndiyayithanda nalento ibalulayo bana ukhona nakwiqonga lika TikTok. Siyazi ke uTikTok ubusy blind ngabaxhentsayo abajayivayo bayajayiva abenkondlo benza inkondlo nabo bayazenza nawe ndifuna nje usiphe nje into yenzayo pha ku TikTok. This is your challenge ke ngoku. Siphosa kuwe. This is i-platform yakho le wenze ezibukwayo odla ngozenza pha ku TikTok. 5 4 3 akunamana ndicounter down akunamana andithi uthe ku TikTok kunjani ku TikTok ngihosta noma nginikeza inkundla kubabhala abasafufuza yabo nje uma mhlawumbe ungirobhile kusazana bengakulungiselelanga lokho kufuneka kube umbhalo khona okungafuneka ngiqale ngikubhekele wona-ke ngikutholele bese ngikunikeza kodwa manje ngicela umvumele ngikwenzele ngokuzayo ngiyacela ma hayi masibulele akhonto yazi akhonto siyabulela ngexesha lakho ke mhlambe ke next time uzawuze uzilungiselele inkosi kakhulu siyabonga kakhulu ithuba niphile nje Camagu. Ayike lo besithetha naye ke Mbukeli nguye uLungisani Mavundla besithetha kaloku ngencwadi njengoko engumbhali wencwadi sijonge kaloku nasenduli into yokubana kwakubhalwa njani kweli xesha langoku kubhalwa njani kanti ke kanjalo siyayiqwela siyayiqonqotha mamtshali hayi sesifike ekupheleni ayanyuka amagama likhali igwitsho liphinde licime kwakhona siyabulela ke nakubabukeli bethu abathe bahlala nathi ngayo lemini yanamhlanje kwaye ke singakwazi into yokubana siphose amazwi kwigqiza lonke le Ekhaya Jikelele sizakuphinde futhi sibe nabo kwakhona ndithi ngomso yebo Mbukeli siyabuya futhi kusasa ngehora elifanayo khona la Ekhaya Jikelele nibe nosuku olumnandi nisale kahle